Senjori, mene drago gledati, kao što vidite danas ćemo da igramo Food Rap. Nisam htio da snimam od početka, ne znam zašto, igrao sam onako bez veze i dobro smo krenuli, pa ajde da nastavimo, da se sviđa tim, može bude još malo bolji. Čekaj sam da probamo ovdje nešto da uradimo, mada ne vjerujem da ćemo moći. Ajde da nastavimo. Oba, Gareth Bale, idemo dalje. Čim krene snimat glupi igrač, ali dobro, ajde. Dobro. Lewandowski, nice, Aubameyang. Zuniga. Konopljanka, on je dobar. Ovdje da ovo poslažemo sad. Pa kad poslažem, vidimo se. I evo nas nazad, i nije ništa se povećao rating. Baš bi žao. Pa kad smo već krenuli da snimamo, odmah da malo snimamo Food Draft, još menadžer. Sim draft. Moramo da pobjedimo. Opa, ispadem telefon. Opa, bravo Matiju, Deličak 2 gola, play. Chelsea. Tamo navijem za Bayern, gore nisam vidio. Za koga navijate? Igrali su ja protiv Chelsea i Bayern protiv Juventusa. Ja za Bayern. Za koga ja u polufinalu ovdje navijam za Sevilju, a ovdje ni za kog, zato što su mi dobro oba dva. 4-2 su me nadrali. 4-3. Ajde sad za Bayern, zna se. 4-1 Bayern izgubio. Dobili smo pek od 5000 i pek od 50.000. Ajmo prvo ovaj od 5000. Morales. Imamo premium go pack 50.000. Sako, brate. Ajmo sad drugi draft. Iniesta. William. Bakambu. Touré. Alves. Kliši. Kelini Pique. Varane. Evo ga. I goma Mingo, what? Dalje Courtois. Godin. Wow, Parejo. Despachar. Bakambu. No. Yeah. Kroos! Oh my god! Toni Kroos! Isco. Ne. Ajde Messi! Šta si mi dao sve tog znana? Ovo si mi RV. Ajde sam ovo. Gusto. Neću da imam utakmicu, da je katastrofa ti. Ronaldo!
in sad Ronaldo. Oh yeah. Charisma. Ajmo prvo, ajmo odmah klupu. Cavani, Lewandowski, Jonas, Kolo Touré, dobro, Lukaku, Modrić, Timofej Modrić, Koke, Piszczek i Vermaelen. I ovdje Neuer. Ajde, Mandanda ili Nijema. Mandanda, oh yeah. Ajde, Timofej Iniesta. Ajde, molim te. Neko dobar odlup može. Evo Timofej Ramos. Tu! Timofej Marcelo. Ne. Timofej Ramos, molim te. Zadnji put. Timofej Ramos. Yeah, dobar godin. Ko nije dobar golman nije i onaj gore. Yeah. 21. Nismo nije ovo igra da smo malo rating, nažalost. Ajmo sad, Neymar, ajmo Messi, molim te. What? Neću nije ovo igrat. Sad će biti dobar tim, sigurno. Sve igrane o. Će biti dobar tim. Ozil, Messi! Messi u kesi. Iniesta, Rakitic. Šalim smo. Gaja. Mandanda. Mandanda, Navas. Rami. Tu. Idemo dalje. Aguero, nice. Ljudi. Sad bi rekao Zaki MC i George, kako. Znači, pozdrav za youtubere, sad ću da kažem ko je. Pozdrav za Zaki MC-a. Za George. Za Galaxy Gamers. Za... koga još? Za Serbian Games bija. Za Muđu. Za... to. Da, i za Miloš HD-a i Insane-a. To je, mislim, 7 njih. Pozdrav njih, zato što ih volim, dobri su. Svi, pogotovo Ducky MC. Ducky MC je meni najbolji youtuber na svijetu. Valjda i vama. Meni jest, vama ne znam. Ali meni jest. Pa vidim. 189 rating. Ne. 189 rating. Zašto 189 rating? 189 rating. No, guarda je tu Marcelo Timotir. Il Suarez. Uvijek mi neko. Čekaj. No. Čekaj, mislim... Ne, nije.
Ljudi, i to bi bilo to za ovu epizodu. Vidam se prvom sljedećoj epizodi. Pozdrav!